Arsgi menshwa kata ka khatlai tri ulber arja arpsau kalau mi kejingannya ka bejur halor kemat ya keren nongpo town committee hakasngi balai jong dorbar mang tingka ka Khasi Hills Autonomous District Council namar kejingwan rak executive committee balam kemat da ka NPP hakajing kersan ka Congress ban wengno ya ka kaipot ban pendu ya ka ka town committee ya ka balawan ra do chief executive member uba penyat sings im men ka khatwai tri ulber arja arpsau hakasngi sedang ya ka dorbar Kumban syukro baka yeng dorbar ka council kala shim ya karai jong barok ki dekat ban weng no ekate ka kaipan ha kate ka sngi bot kumta ka nongpo town committee kadang hap ha ka jingpet ka tenat urban affairs bot yo eki kampen roy na kate ka tenat menta ka sngi ka khat santri ulber arja arpusau ka tenat urban affairs jong sarkar jilla kala mangshi phaulak tingka ban te ka jaka penyang kali pajba lani ka parking lot hakmat ka nongpo town shopping complex hanongpo riboy district ha ka bala wan ban buru yo mau nong rim Uteu mau nong rem la pledaw director jong katanat urban affairs ba E Karmalki IAS ubaha kajing ajing kren kumu kongsan ulaong ba menta katanat kala thawru ikilat kilenti ban wanra iki jaka thangbriu crematorium ban pendunai kajing jabo ba kajing penjat ya kamai mariang ba ka ju kaporu katanat kan shimjing khiaru ban bot din iki jaka thenyot solid waste management ha baroki district jong kajalla Hakanega sngi lai don lang ru daw president kasanjuk kirang ba snong riboy district uba BB Magdo kumu sembut kongsan uba S Lang State District Urban Officer ka riboy district uba regional kharkamni secretary ka town committee kirang ba snong bat kiriu rang ba So ini kay ba rasukna timing jong ka jibu mamongim timing jong ka pasaru kaya sa ka jubo Kursin jibu yung mau usaha din si sistem asden di sini Apa lagi kita nak lagi mau dalam senai projek yang mereka kok bah bisa keladon dan tinggalan setang rekam juga proses kebalan asokam. Jadi jumpa kita lang di tahun komiti berpi baru senang ni bersangkat bala berkenti atau komiti awal di dalam kata kecil sia dengan komiti kadon bahkan di tahun komiti kearban keduan bahkan bentuk yaki kampitsnong traditional way of ruling the people or governing the people they kapta ing kata ang ne kanong ke ke bagalong urban semi urban pinong urban ko jupon dulu traditional kalkom sitsa atosnong balong patungka ngajuk kepapenyan haka kehma sipajungi Tiga-tiga ni kita tak ya kata. Ini dia tempat air di services diberi ka nyut kuno berbuat di waste management yang OD yang berbentai di dalam di drains. Patunjuk berbenjang di parking lot kampung kali. Kali ini kami jangka urban development nama apa? Hidup di Bisnong di pada Rio dan Hat, berbuat di dukan, berbuat di hotel, berbuat di institution. Pun lagi beri dibocor di cakap indeks di bagat bagian. Pun lagi diim tak apa, sodukan ikut kelalong ini yang berkat sensus kaum, tak sensus kaum dihapan se kekapan ai kicing rap. Based on kita sensus mengenai sensus kaum memang katuk ikan dijam keba di beri pilih. Kemudian bakal ini keba iwan berfos yang kini kecing blok alpan hati nongken dong juga. Dia sim kabu yang ini, sim itu mentoy, keba nak album dipanggil dia. Setelah banyak tu isu bagi la sanction dulu lebih keba empat kali ka hybrid di betul. Di beliau keba dalam haptang di balaya kecekatan judi kembali keba di perangkap tradisional method, keba tang sepuluh living. Jadi ka hybrid betul kalau keba Ira bagi berperkam ke method atau cukup ke modern method baru kita environment dan cukup bahan dulu lagi di mentang. Jadi kita mentang ada function dulu berperkam ke sistem yang kita play yang kita community ke bawah yang kita cakap atau macam Tapi kita ada pengawan ini apa kat ingin ane kita untuk apa department gede kita Swachh Bharat Mission. Bahkan PhD gade Swachh Bharat Mission apa ini rural areas sebagai urban gade apa urban areas. Yang dia untuk bahkan price menurun ini PhD untuk ini Swachh Bharat, yang beri urban
Pon kita untuk saji na spesial rock ni bagi dia roti. Indai kan dia kan patang asot di setengah pangin sengat kawe gasel ke pet tang yang suat barat bagi untuk diberi kita depan tangan ini. Jadi proposal karya semat perinti bagi kan undang sudah batang kecilnya rumah jemput pereng ke simpan ke alban apa penting kami di suat barat mission. Ketua Gawis Management Kebadan Hangkai Jakarta Berlanjut Relasi untuk berdiri kepada Asusi Manong Bang Ketan Lalei termasuk kita Manong Bang ini si Lafro yang Gawai Ketenda Apok Martin Hasilom untuk bateri yang kita gigut di bawah di Baladon di spasnya untuk जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।